मम्मी खान बलोच तो हुक्म आई भाई कौन आदा लफ्ज़ ताकत नहीं लहजे नाल कोई शर नहीं लगता। कौन आदा लफ्ज़ ताकत नहीं लहजे नाल कोई शर नहीं लगता। मेरा सोना प्यार भी कई शे है हर माल ते जर नहीं लगता। जे दिल विच कूल ना होवे तां कोई ताकत वर नहीं लगता। बेदार हुसैनी बंदियां नूं सच बोलदे डर नहीं लगता। भाई कामी सदराने हाल मुकीम दुबई बाई दी नजर दौड़ा जदन दे दिल वेरान किता थी नहीं आबाद जनता ही पर वत भी दुखिया नहीं आंदी लबते फरियाद जनता ही भावे चेता जाते नहीं आया तेरे वंजण तू बाद जनता ही तेरे मुंह चू निकलिया एक एक जुमला बेदार याद जनता है। भाई मोहम्मद यार साहब एक दौड़ा आज दे हालात भाई चौधरी जफर राणा साहब राजा यूसुफ भाई आजकल दे हालात थे भाई रुस्तम जाय साहब भाई मम्मी खान बलोच भाई अफसोस वतन दे रखवाले की वार रखवाली बैठे अफसोस वतन दे रखवाले की वार रखवाली बैठे सन लारे ला के तरक्की दे की वत बदहाली बैठे बेदार गरीब अवाम उते ढाई जुलम मिसाली बैठे जिन्हें चोरा जेल चोवना वो मुल्क संभाली बैठे। भाई कामी साहब भाई फैसल साहब भाई हर कोई एक सराफ दे नाल है बाबा जफर साहब भाई हर कोई एक सराफ दे नाल है पीपी नून ते काफ दे नाल है जान बेदार खुदा नू देवनी दिल तहरीक इंसाफ दे नाल है। भाई मखलूक सियाब तू भूल गई है बस थोड़ी जी देर हो गई है जेड़ी कल आई पाते खाते विच आई तरफ के शेर हो गई है ते हुण साइयां नू करन मैं लग पई कम बख्त दलेर हो गई है बेदार शराफत सारी तू आज बिल्ली शेर हो गई। बड़ी मेहरबानी फैसल भाई भाई मम्मी खान बलोच भाई फैसल खोकर दी नजर दौड़ा भाई असा शौक शाना दिल लाले वेग गया टाले कदी नहीं सारी जिंदगी चुन के यार बनाए बेकार संभाले कदी नहीं ते सन गिण से लोग तो खासा विच रखे आम हवाले कदी नहीं बेदार शौक कसीना दस टरले पाले कदी नहीं। भाई रुस्तम जाय साहब तू हिजरत बारे सोचे नहीं कीती रख के आसान खसूसी कैन पोवे फर्क या ना पोवे साडा है नुकसान खसूसी ते तेरे दम दे नाल महसूस होंदा बेदार जहान खसूसी इंज लगदा दिल च मेला है ते तू है मेहमान खसूसी। भाई भाई फैसल दा हुक्म है दौड़े दा तेनू बेली यादें शर्म आंदा चंगा बेलियां आला खाते नीसम भाई तेनू बेली यादें शर्म आंदा चंगा बेलियां आला खाते तेरे मगर जहान वे सारे रित बदले विच जगराते ते वंज ताड़ कोई और शिकार नवा मैं होना यार स्याते ते सब ते वत इतबार करे बेदार नु पागल जाते। मलक आमिर हवेली न तोका सारा प्यारा भाई नुमान शहजाद नथोका चौधरी मुदस्सर ताजे वाले दी फरमाइश ते दौड़ा भाई असा कोरस कीते घाटियां दे तावाई लईदार सदाया हाथ उत्ते रे सांगियां दा नहीं देवनदार सदाया ते दम हाजिर कीते लगदे मैं जिथे रात दे हार सदाया जगराते कट्टे जिंदगी भर नहीं बेदार सदाया। भाई नुमान की फरमाइश ते इसे दौड़े दा हुक्म है भाई आमिर नथोका साहब भाई असा कोरस कीते घाटियां दे
تا مائیں لئی دار سڑایا ہاتھ اتے رہے سانگے دے نہیں دیون دار سڑایا تے دم حاضر کیتے لگ دیا میں جتھے رات دے ہار سڑایا جگراتے کٹن زندگی بارنجے نہیں بیدار سڑایا بھائی صدق صاحب بھائی شہد ندیم منگلا بھائی شہد نعیم منگلا بھائی دی فرمائش تے دوڑا بھائی دل لگیاں دے جری مانے دا چالان کٹاون آیا سے کچھ ناپ تو وعدے زندگی دا ملبوس ہڈاون آیا سے تے تقدیر دے عجب تماشے دا کردار نباون آیا سے بیدار جہان تے لگ دیاں دے بس گھاٹے چاون آیا سے بھائی رستم جائے صاحب حماد الطاف فرام منڈی باولدین بھائی دی نظر دوڑا بھائی پجی راوی یاس مگر باتوی وہ بھی کہیں جا تھوڑ تا رسیں شال ہر منزل آسان ہو بھی آوی اوکھا موڑ تا رسیں تے جیندے مگر بیدار نو چھوڑ دیتے بنجی ہوا بندہ چھوڑ تا رسیں اسا چوری آلے مجنو نا پوی خون دی لوڑ تا رسیں بابا ظفر صاحب بھائی تمور گوندل دا حکومی آئی بابا ظفر نو خصوصاً ملنا تے میں غزل بابا ظفر سنا رہتا بھائی اساں خود کو کدن دے خود اکھی چواس کے پی گیا اساں خود کو کدن دے خود اکھی چواس کے پی گیا جدن ساکی طلب تڑپی تیرا غم ہاس کے پی گیا کہ صرف جگراتے اکھی تو اتنا سرخ نہیں کیتا تیری یاداں دے کئی مٹکے ہجر تو کھاس کے پی گیا کہ تیری قامت دے میں خانے دے ہر پاسے شکنجے ہن اکھی چناس کے باچ نکلے تو زلفج پھاس کے پی گیا کہ میں تو پچھیا میری زندگی سبب بیدار پیمن دا تہونی جے یودے کانے ترانا دس کے پی گیا دوڑا بھائی کامی سندرانے دی فرمائش آئی بھائی ہووے وقت جے اپنے قبضے وچ لکھاں وقت گزارو آندین ہر قسم دی مرد دا بن بن کے سارے لگدے دارو آندین تے گھٹے جدن اوقات تا سمجھ دے وچ سب رشتے بارو آندین بیدار نہ اپنے کچھ ہووے کم کدن ونگارو آندین بھائی سید ریان بھائی دی فرمائش تے دوڑا بھائی ساری زندگی پارے دتن پہ آرام ایک پال نہیں کیتا تین کیڑے نہیں مسئلہ نہیں بنیا میں کیڑے نہیں حال نہیں کیتا تے بیدار جدن سر تے آئیے تو سکوڑے ہی بال نہیں کیتا سچے ملو کے جڑا میں نہ دے انہیں تیرے نال وال نہیں کیتا بھائی ساری زندگی ڈٹھیاں نہیں رانا کبھی پبا بھار اٹھی انسان تبدیل بیدار جناب آکو حالات مطابق تھی انسان جتنے اتنے گھاٹے جال آیا ایک یہ نقصان بھی پی انسان تیرے کان جہان نو چھوڑ دیتا تم بھی چھوڑ گیا ہوتا جی انسان ساری زندگی تیری نوکریاں دے سرو بھارے جھٹ نہیں لگتے جی میرے پیارے بھائی مار عدنان دی نظر دوڑا بے ساری زندگی تیری نوکریاں دے سرو بھارے جھٹ نہیں لگتے جدہ تولی پھردے سنگیاں نو نترانے گھاٹ نہیں لگتے تے بیدار دے واسطے نہ دے تیری جیب تو راٹ نہیں لگتے اسا اپنے متھے بان چھوڑیں تیرے متھے دے واٹ نہیں لگتے بھائی فیصل صاحب بے ساری زندگی بے ساری زندگی ڈٹھیاں ساری زندگی تیری نوکریاں دے سرو بھارے جھاٹ نہیں لگتے جدہ تولے پھردے سنگیاں نو نترانے گھاٹ نہیں لگتے تے بیدار دے واسطے نہ دے تیری جیب تو راٹ نہیں لگتے اسا اپنے متھے بان چھوڑیں تیرے متھے دے واٹ نہیں لگتے بے ساری زندگی جدہ چانا نہیں انہاں بندیاں تے ویلے یار تجربے کار نہیں بھلا سنگت کوئی سائنس دا سبجیکٹ ہر وار تجربے کار نہیں تے انجے وقت میں جا نہیں اپنا بھی بیکار تجربے کار نہیں بے قدریاں نال بلپیاں دے بیدار تجربے کار نہیں
بھائی فیصل دیا فرمائشاں سپالیاں ساریاں تے روتی سپاں بھائی اساں اے جی سنگت تو پرباشاں جڑی اوپرے ڈھنگ کر ونجے تے ایک جٹ چ بدل ضمیر ونجے ہتھو سو سو رنگ کر ونجے تے بیدار بجائے ہم دردی دے سو الٹا تنگ کر ونجے میں اے جا ساتھی نہیں ڈٹا جڑا سنگ نو بھی ڈنگ کر ونجے تے ایک دور بیدار آئی بھاج پاؤنا ہر شغلی سجن دی تھپ تے بھائی حماد الطاف دی نظر دوڑائی گیا بھائی ایک دور بیدار آئی بھاج پاؤنا ہر شغلی سجن دی تھپ تے پاک تھی یا سوچو ایک ہوندا کی تجدن غور بلاب تے تیری بولے ہون میں وس پوساں سونی شکل تے مٹھڑی گات تے میں پاگلاں اعتبار کراں انسان دے روپے ساتھ تے اللہ اللہ ممی پانی دیویں پہر ہے تو سفر بہت سارا پانی لگے بھائی اور دی فرمائش خبر سنا بھائی اور دی فرمائش دوڑے دی بھائی موڈ میں